Ino ni metha ya Nteto ya Weru Thaa Ithatu inkugwate ugeni mwonaniria wetu mathithio utuko monde ni Maureen Kome indi mbere bururu ino ni muci ya Nteto itukubanganiriti. Seneta wa Meru kuruta riboti ya kuthoja urutibira wa kaunti ya Meru. Azimio gutara antu matano maria makamarungamira kirirwaria na thirikari Kalonzo wa Matongoreti. Ugambi wa tongoria ma Kenya Kwanza iguru ria rwaria rwa Azimio na thirikari maruga thirikari ititikiria nkethi. Bunge Susan Muindu gutetera mbia cia ngaf chongerwa ni kenda ibingia maubatu ma antu ma kaunti ngima. Hatuamberie seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi ntuku ya umundi naruthite gikaro kia mwanya na andiki ma Nteto kubesa na riboti yawe ikonie urutibwira wa thirikari ya Governor Kawira Mwangaza mwakani wa kithirikari wa 2022 mwaka 2024 Kadhuri na uritie Governor Kawira gutigira na kwiganania ntere cionthe cia kaunti ya Meru akiuga kuri na bwandi ciethiritwe ikiona uthina mbere ngurukia ici ingi kina shwiritie ruangi mwanya cia thirikari na kuga ciumie kiri utumiri wa mbeca kiri mirandi ya uthie na mbere akiugaga imwe cia ndwangi ino urutibira wacio uri ndi muno kwaringithanwa na kaunti ciingi muturi. Boniface Mongera atuamberie na ino. Na kinyambere ya riria kiria kubangirite na kiria giukari kiri report ya control of budget Seneta wa kaunti ya Meru na Kadhuri Murungi kiri karo na ndiki Nteto obisi noja Nairobi na mbiririe na korotera thirikari ya kaunti ya Meru arugire Governor Kawira Mwangaza nethiritwe akiendera undi imwe nkurukia ingi teko mincha kana gutotora migambo ewe Murungi nugire undi imwe ishithirito citundiro maendeleo na ingi itigo kinyaka munyinko kama endeleo wondi imwe ichie more resources than wondi ingi, so lazima twithiro twina kunganania no tumutongero ra mwega no ra wije kugaira twana twawe aruga kithanda gaturumia tunde tunganene ugateka kamugega ka kombuithiro gatimbiga gwo muno wakagitira nyanyi, so lazima mutongero tungavana ethero etegaira wondi chionte mkuringa nayo report ya control budget kwa mwaka 2023 mwaka muthiru mwaka 2023 mwaka jotore neonanetie ndwangi mwene thirikari ya kaunti ya Meru ishithirito cigitie mbeca boboga kuma kiresicheka na gutumira kana na gichunko absorption ndwangi jinacio ja kwangerekano rwangiro barabara rothirito roitumira na 194 orwangiro urimi rothiro rugitie na 167 roje no otheru rothiro rugitia na 49 indicators ira tubati kuona kire mbaza jitumiri ni kuona igotegane antu bangana ba connect na roji nikenda tumba kumenya kuina value for money na antu bangana batanyunya roji mwaka 2021 na 2022-23 thai ibakunywa roji kina rero mirite nyongo naku inaja orwangiro kitho munene kaunti ya Meru rwithirito rugitie mbeca na 123 ogima bethiro bagitie na 28 orwangiro miunda no bangira bwa tauni bethiro bagitia na 141 bwakorigerinya gutumwa gwatarothia naku na atirongiro public administration na nyeligo affairs rotatuminya ndururu imwe mbeca na kulingana report yo kuna milioni 344 itigere ititongithitwe no kwe ndene kaunti ya Meru utumiri bwa mbeca kana absorption kumakirigana bethito betitie na 61 gaturumo kenda weta kaunti igwetwa Isiolo ne absorbete 66.4%, weta kaunti igwetwa Thaa ne absorbete 69.7%, na weta Murang'a 69.3% na muturi unge wetu Kirinyaga nombete kwa absorb 73.7%. So no kuona lazima Meru tu focus bwega
igiki ikyo nakyo gikaro kia mbere geseneta Kathuri Murungi arugite kumireja gwitana mbere atithirwe noga kwithirwa akiumbura na akianika jareja bwine jareja thoki ndene county ni Meru. So ngugi ngwita actually ne gutethia governor nage bona ndikirite she should be a very proud person on to ankumuthethia a perform bisenzo rathwanagia mpingana no ka ankumutekia mabaya no. I want her to succeed nikenda Meru succeed tumba kuna ngoro mbeje che mwingi na gutwika no goko chi oversight nacho no ntubego rito oversight bakauma nkoma lakini oversight lazima kiwatho seneta Kathuri Murungi achithete mubira rutero kwawe na rinajo kithirije kire msisi babunge county Meru kinya bo Pedro Bejushetha arana nibe na kibaruga gyagwite nya kuthunguna sisi bando anyiri kunkwite kumenyekane thina imbio na nonto kwina mwanya jo munene mono jo gwitia kwa mbesha na gucitithia ngoge nande ripoti ya muthoji munene majabu ya thirikari kanodi ta general ireri kwithura gita meri Ithatu ejete nekethira kirania mbisha yongwa orango geitekete ndene county Meru nkiripoti ya Ntosheru TV kumaje karone bya bunge kengina ngine na kineke mshusho Nairobi bitabon Mungera. Azimio nirekeretie marieto Maria magekara methani kumarungamira kirerwaria na thirikari iri njira ya kuthiria maandamano maria atare ni maria antu matano magatongorwa ni mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka makirigirwa kureta methani matita maria menamo ta kuongereka kwa ngarama ya uturo kuthujogwa mpumi cia kithurano kia mwaka wa 2022 na montu mangi. Anthony Kathinya niwe uri na Nteto ino. Ntukujiri tunyume ya musemani kuthithika katika Rais William Ruto na mutongoro ngwatanire ya Azimio Raila Amolo Odinga ngwatanire ya Azimio na ile Kenya Kwanza ikianagera ikathithe kamiti ya antu 10 ngwataniro ya Azimio liu nithondekete kanju ya tongore batano kuma bande yayo kiri bande ya Azimio ulwali munini wa rais na ule no mutongora kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ni wagatongeria bande ino atongore bangi balaba kethira be bande ino ya Azimio ni mutongora baba nini bungeni Opiyo Wandayi mutongora kiama kia DAP Eugene Wamalwa Senator wa Nyamira Okongo Mogeni na mubungu wa Malindi Amina Mnyazi. Kulingana na ngwatanire ya Azimio mendekithie mayo no malele ithitie bwa mbele ngarame utoro no mpasithirwe kira ithirua bwa Kailo Sonkoni no mpasithirwe bokethithirua mpumija kithurano kia mwaka muthiru bwa kathatu no mpasithirikari itikirie ngwatanire ya Azimio ithirwe leo kiruthondeki bwa kamiti NJERU ya ABC na bwa kana Azimio no mpasithirwe le methani kiruithithie na mbele bwa thirikari na bwa muthia na thirikari ya Kenya Kwanza no mpasie ile gitio biame bya gisiasa. Kile bande ya Kenya Kwanza gwitukira mubungu wa Tharaka gitonga Murugara na urethire tolo umwe kaliriete kile kamiti ya kuleta ngwataniro katika thirikari na ngwataniro ya Azimio bande ya Kenya Kwanza ikethire tongere tuno tongere bwa bunge nene na ile ya Senate amwe na balaba kuongerwa. Murugara kigwetaga ati bubu nitagwitithia nkathi kamiti ile ithirito ileo kuri kamiti ino engeja impya ikwirwe thondekwe kuma kirira nkuruira ndari kocha na ukaraitha bu Kenya Kwanza yatwirire nonto neo tugwitigia muno babangi barigie gutwira ikaigwa yena antu 10 batano kuma Azimio na batano kuma Kenya Kwanza lakini ukaraitha kayuka ukirite ira twitaga upgrading nonto kagitaka tukatwena leader of majority yani kiongozi baraba ingiaga mbunge na uragwenda baraba nini Kimani Ichung'wa na Opiyo Wandayi na nara Senate tukaigwa twena leader of majority tawa Aaron Cheriot na leader of minority Stewart Mazayo babudo kuona babune leadership ya nyombeno ya mbunge na ikatukuga kamiti ino ni ukaukirite ndi kumara turari mwene gukulingana na mubungo jwa Tharaka ndo alija tongole baba itibatire gwituka kilogai bo tongole thirikari ni bathi baririe bantu ba Kenya bantu ba power sharing gutie tutaiku twathiririe bantu ba kurutha thirikari ria twaringie kura thirikari ni Kenya Kwanza antu ba Azimio mbagetera ria bagachina no barutha yago na barutha yago tukarekana utiebu tukabera woda President William Ruto akomana na Raila Odinga ibaririe bantu ba Kenya ma ABC
benda kwaria mantu ma cost of living tie kuba bakiuga, lakini mantu ma power sharing tigo tweba Kenya kwanza turuga ni no 100%. Kulingana na ngwatanile ya Azimio mendekithia maono mpasi methiro makiewa gitio ni ngwatanile ya Kenya kwanza kenda na Azimio bamba kwithiro bagicokia njara na kwa gitio mendekithia mangwatanile ya Kenya kwanza mbele ya lwale lulu rwithiro rukiambilia kuma muji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Mubunge wa Imenti Central Kimangoshine na ariritie ndekithia ria rutere rwa Azimio na Kenya kwanza gwikara nthi iri njira ya kuthiria nkushanio icithiritwe ikionekana na kurungamia maandamano kirima na ugite Azimio matithiritwe magitetera mwananchi indekiria methiritwe makingana ni kuthungira thirikari ni na ugite thirikari etitikiria nkethi nontu kimera kithura ira akurira methani imwe na thirikari ni ka Kenya ya nyagararire na yaga muntu wa kumatetera na kinyagia wa gucunka thirikari. Ino ni riboti ya Mutugi Kare. Kogu itweteretona na tekeibia kari gutio ntu tukumenya tutiba bakeigwa bariku katika baubana nontu bagwetetwa communication yera ya Azimio tetegeria ya giregoro bakerukira kuma kiri munya baregana na mantu maramandikitwo bauga bena mago na tuga gutie na thida kagita gakinya tukona na tarikathi rwaria rwa rukwarua rujite distraction ye kwamba gukarikika antu bakwamba gwita sarene ne muno kirindi gakwa gikingi into byanyangwe bibingi ni migambo ya mubunge wa Central Imenti Kimangoshine akiuga thaiji kwirigirirwa ria gategate katongeria ba murengo jwa Azimio ra umoja na murengo jwa Kenya kwanza na ugite no karo aria ruru ejete kinyume ya sala nene ikukujirwe gitara kurari na maandamano akiuga ende bakabathikira na kiria bakariria temantu jaigiandishe kinonga akiura murengo juju getekiria mutongeri wa mongo ne Dr. William Ruto. We recognize the government as we start. Ntunuije Azimio itongere twirira na timu we babuga bateri recognize Ruto as a president. Yet we all know Ruto was democratically elected. Kingi kirima na ugite murengo jojo Azimio batina no aliro kuguna mukari indi ni mabataraja obekite mbere kwenda gutuika wiba kwenda kwa included in the government. Kurukie huu iba kwenda kwa patikiri gufomu IEBC kira kingi bakwariria ne auditing eurakura sharingi auditing of how the process went on iba kwariria mantu inclusivity ora bomba gutuika bona ndi they are being considered for appointment in the government in various sectors. Secondly, it is very interesting nontubo kule ange bagukinya watu kakira bena batakyo imantu ya 2 NJERU muthiene kirikirima na ugite bari no kujura nkethi ciandiciki ciathithire thirikari na ya Uhuru Kenyatta na kwegitare batikonda murengo jwa Azimio batonya thirikari na ya obamiangaratania. We have an experience. Thirikari ya Jubilee it was doing very well. Netite bwega muno mwankalire kwageria andishiki kweya it endured everything abaga compromise manifesto era yetu nonto bo they have nothing to lose and they did not give promise to anybody. Nada nawe mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ugite na kugwata mbaru kwithira kuri na obisi ya ruterurekani na thirikari nontu na tio no twetegeria tukarutha katibe kabua gutie na problem muntu ora kae number 2 in the presidential election na tuike recognized in thirikari no tunya kurira wetene ncho nimbinge muno gukuruthira mukuru yu obisi ikomwira tutikwenda kumuta no tuona nwe ari official opposition leader amba kwenda maoni mega maomba guteithia nthiguru lakini kiuria ni gonde chairman of Justice and Legal Affairs Committee ngathi kumuona ku gutiba ntomba kumuona eno obichi bwake ngathi obichi ni bwake muone na twambire kwari mantu ma Justice and Legal Affairs ntomo ya Murugara kiri rais wa gatene Uhuru Kenyatta ati agiri kuiga kiruta mantu ma magichacha ituiya ari da candidate wake Raila Odinga na achindirwe na nagiri gwitegeria mantu ma ukarata kwenda kuthukia thirikari no riku ntukumwira rekane namo no twathi na njira enu thirikari ne kathukia tagaria
naomba kurea gukena tende akuga gina na atunyirwe security na noe yake ni thiete nweringithwa kiendaga nonto iceri munengerete na ceri ni ruthagira waga mbunge wambumba kwira Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na tuike mu Kenya umunene statesman urokumenya kana thirikari ino iriku neo anenkere power na Kenya inenenkeruki yake kwa unareka na ciachitembega ciumba gutunintira mantu ma kwathukana na kuringithania na akira Raila Odinga meyachoka maandamanoni kairi Kiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Mubunge wa Ntwaka kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na urite thirikari nene kuongera mbeca cia ngaf nikenda kumba kubingia mabataro ma obisi ya mubunge wa Montuboka iria akuganithagirwa na montuma mengi muno makuraithirwa ariuga abunge manenkagirwa milioni 145 na maritungatira gicigo kimwe kia obunge na mbia cia ngaf ni milioni 6.5 na ni mbia cia gutumika ni kaunti ngima augite mbungeri ino yatetheria muno gutigira micii na ikundi iria ikwenda uteithio ni gutetheka. Polo Kabithiga ataririe arautukira bankonde muthiga citere mujumbe mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu arakugirite mwana uyu atacoka cukuru ta mwena yothe nuntu bwa kwagia bisi kairi Susan akitheria kurira mwana uyu bisi mwankarira karike cukuru nanka buthomire mwanka form 4 enda motagino wakwa na bibwati gwa daino ina namberio tu tora yono tu ambera kira tuge tueku negwa motagi wathi cukuru baba thomo tagochoba na umite kagorombo ya mwanka gikunini ya kathambangire aragobererete chekia chiringi 120 cia gukiria murandi wa kugura ng'ombe cieria tora kairasi mara wa kuruka kare gucukuria wetaga kianjuki mara ya mabati majiro ya ntondo noto wa kairasi bidha bina tiles bina ceiling wakana deski na gitendeski deski la cia chuma tino cia nkongo ino cia chuma ngwa deski ya metera kinde guru chuma wa kairasi bidha smart bokabiona bia kwa bokona thino twaluge ground break na tunaendelea kama ita gutethia ntu nola project akurikane na Ngugi ni arathimwa nkagi kunini kia women empowerment incon na boko bachonia ntayo ya cheki 17 ara Susan ugite kigina kia gavi kithiritwe kirike nini na kou kibatiri kuongerwa gwika na kama kamoka kuwa mwekuru na kuruta wira na average ya milioni 600,500 ina constituency nonto new county yonde na kila mwaka ndina milioni 19,500 lakini turongero pesa kidogo ira tugwetigeria budget implementwa siomba gutweka kwa actualizo tukanekirwa cio mkona baruta mbia cia division cia na mbi na mbondi Nairobi kwana tutia average ya 1.5 to 2 million per constituency so mungu atende very soon kegwa ndena at least milioni 4 per constituency akiuga jumbe kuroba ithirito bakiruta Ngugi inene bakiringithanagia na mbeca iraba nenkagirwa wa kira mwanka president wetu wa watu mwiraga nacho vile gumani representatives kuribo ba wete manto monde mantora ibukwa kinyare ndio ni goma every morning every evening anto bakiuga mbu babe na thina begweta umare pwa mbere wa mtu no mwaji arugaza ngo mundu njo ntethie wa mtu atiko thichukuru Susan umera weke Susan umera incho giri no gire lakini tino ga mwanka miaka 5 ethire kauka nikarutia wera lakini president wetu nacho bile human reps next budget ka supplementary budget no ngere human reps kanyambukange ukawa tukurutithia wera na milioni ta kinyambu wanje milioni tani county yondi tiko kinya 20 bwega na ngo tira nthigorogu nkona nkoroki no tiko gwa consensus konenkerwa CDF 145 million yunka nenkerwa kinya 50 yake county mzima rekana 100 county mzima yake kinya 50 ndaruta wira nkuruki ara umagu mwanka gikudini ga tumi memponi na boko bairira chekia chiringi 120 Rikio ga Susan arautukira bakathura kuritha mukuru aethiritwe na karonda kamuteneka kuguru wa kagita
akiripotera Weru TV kuma Nteto cia Tharaka Bito wa Paul Ogwa Kabithe. Aruti wĩra cibitari-inĩ ya Equity Afya ĩrĩa arĩ Nteto cia Maua nĩ maumĩrĩtie na gũteta nĩ kwaga mĩcara yao na makĩrutaga wĩra wao. Mariuga mũrũgamĩrĩri wao ũrĩa ũkũmenyekana ta Dr. Brian Kimani aregete kũmariba mĩcara yao, akiugaga cibitari ĩno ĩrĩ mũbango nĩ wa kũjũkwa nĩ banki ya Equity. Igeria rĩa mwandĩki wetu wa Nteto kwaranĩria na ndagĩtarĩ ũyũ kenda abeca na rũtere rwa wĩra rũgono rũrũ rũtumbĩkire aruti wĩra mamariu makiuragia Governor Kawira Mwangaza kuthungira ni kenda mona kioto. Dennis Mugendi ena rugono ruru. Equity Afya ruri rwangirwa Equity rura rwejanaga utungata bokima muciino ma mabisa bayo ni basiumiritie na guteta ni kiria bakuwa ni meri Ithatu yonthe ithiri batiri imishara yao ati kwithira bagita ngogi na bori Dr. Brian Kimani uria barungamirite no kubathiurukia. Nilianza Equity Afya Maua mwezi wa 11 tarehe 1 ndo tulifungua facility. Kutoka hapo mambo imekuwa ikienda vizuri until mwezi wa 4. Wakati ilifika mahali tukaanza kukosa kulipwa. Kutoka mwezi wa 4 hadi sasa hatujapata mshahara. And we have signed a permanent contract. Yenye ni hii hapa. Equity Afya, the HR mwenyewe tumempigia, anasema yeye si responsible kutulipa, na Dr. Brian na yeye amesema anasema tungoje, na since mwezi wa 4 hadi sasa hatujalipwa. Inkomborete nyumba, ntirite nyumba, mwanka Thaa yende batu atutesekete nonto atutiete cibitari atwire nkubutia njarene si Equity Afya. Equity Afya uyongo yeturete recognize ite utumenya. Mabisa baba Equity Afya bari athira ati manto ukabere ja Equity ni jabui ini mwankana ndi ni jone ni kuthuka untu bakwira thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira rwangiro gima na tongiria bangi batonyere gutigira bakunenkirwa aki yao. So we are appealing to the able bodies like the people who are concerned on the issues of workers just to step in and help us. We have been suffering here. We have tried all we can to make things run in the hospital, but the employer lastly is trying to throw us away without notification, without even terminating us, without money. So things are just worse on our side. Sisi tungeomba atuoli penye mahali popote yuko. Our president who is our hustler pia atutetee penye tumefika, tunateseka, tusaidike ndo tufanye kupata mshahara wetu. Ta mwanka Thai turenda nontu ni alitinguge bangi beyete nabo bakariwa batu na turebesa cietu tuturero safi twete tutina thina na mbi kana mbi nontu muntu akwira ati ukwenda ngweneke kabati ukuthanie bira bibiaku ugaturogeta. Igeria ria andiki ba Nteto rekwaraniria na Dr. Brian Kimani wa Equity Afya ritirombikana nyume yawe gwitika thimu na kuigwa kiria akurua oria ondire na kutukianiria na manager wa banki ya Equity mucine mawa wotanjia akuwa Dr. Brian niwe abateretu ikurua ciege mishara itingogiba. Dennis Mugendi, Weru TV, mucine mawa kaunti ya Meru. Gatuone kanya ga kunogoka banini. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua, burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com.
Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorinchake Street, Meru Town. Turingere thimo gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Hatuthi na mbere MCA Wanjia uria nawe munini wa speaker mwendari MCA wa Kangeta Stephen Bijewe ni maugite makagwata mbaru mubango wa mubunge wa Ntwaka kaunti ni ya Meru niwe mama safi uria ni wakuringa njoki kana gakabisi mariuga kana gakabisi nigatigirwe kana nigaterwe kubesagwa umenyeri untu uria utumite engimao magata ona shukuru obisi ya mama safi nayo ni yugite ekagwatana na makanitha gukinyiria kiroto gya kuthiri andu acia kimuci na kinyagia utumiri bwambogita na kinyagia kurigiria ciana cia ciari kugwata anda ire ini Marion Karugi niwe urina ino. Mubango ya mubunge wa Ikuru kaunti ya Meru karambuka ile mia yote the mwana wa muthaka urotoro bwawe buru watine MC Wanjia na urano we munini wa speaker kire assembly ya Meru mwendali wamo na MC wa Kangeta Stephen Bijewe ni bawete bakawa tambaru mubunge kaile mia mubango nejo kuona mwana wa muthaka ati uteyanirwa bakiwa buru mwana wa mware nethiritwa ikirwa muno kinya kithomone untu butumite na baba ingi banthaka bataskuru na baba ingi usiukumia ndawe ni ciambogita miraene na kinya biashara ne cia bikibiki ushore bwetu na mama safi ontu hii ni MC okay na kuruta ngwembea in fact to ina utongeria bra tugwithwa to with the consultation almost every other time na itwa cooperation ngwira kuruta muno tuna challenges na changamoto muno na bashukuru the boy child atukoneka na tukia kuloelia 10 years to come kama yake ngitu ititembere tukethwa tukirira o muranga yukurira ntumuranga na wanalia na tutu kwenda kurira so tumushogire nkatho no ntubo kwambia program huu na batu turi MCAs twamwatia twi mashinani na tukambia kulidiolonka tuone shukuru shetu tukurivive muno eri shetu cenjia na Kangeta kwa twikoro wikiro muno mwana omwari so kwa twigenderera mwana wa muthakati kumba wikirika kinya shukuru abota no galwelia percentage nene inara anto betri to beta shukuru kando na western ni irishi eto siembe no tubo manto ya mira mto mwana ko mara shukuru aitake manto ya mira manto ya bikibiki na nidri to challenge kire generation ira tukumba kwithwa to kirezi nonto anto ana baba ingi batikumba kwithwa bakithira shukuru sio boy child ndene Meru community nonto tukuthiuruka ndene sub county ya Kwishionde it is endangered. Tukeja kweja Igembe sub counties there is high school dropout ya boy child probably tu wetajaja tukauga bara baingi bariura kenda beta nini nguge na cia gutwa mira lakini through civic education area twambire tiendene office ya women lab itweja immediately after mwana athithie kigerio kiawe kia mbere kia primary level KCPE itubathitha area training atigete kuga na ndia kwa muthaka akwa grown up ale mogo translate to secondary education nimbawite kinya andu acia kimisi ni thina ingi itumite misi yaragana no ntubo wacio menyeri anabato ale bati wananda cia oreo itumi murungamiri wa bisi ya Ikuru kaunti ya Meru Joeri Murerwa akua ni bakwatanira na makanisa kuona ni bakubatethia kuthiria andu aici cia kimisi gender based violence kinya yo rampant mno in Meru enya nturene cietu na tumushogire nkatho ringi no ntubo kwithwa na nkora une a passion kwendo tethia mental health issues maybe ni on the bankara me maisha uraje itetie we don't know maybe ni on the family problems you don't know maybe
probably ni onto muntu gwika target kana and dream akalemo achieve. Therefore, gender-based violence has not only affected the boy child, it has cut across, even women are being affected by this. It is good barriers. Iria sitanonde na kanisa nitutela area mono kurwa na basis iria sijane onto gender-based violence, especially ana gutama school, ana bari, currently Meru County is the reading kiri rate ya female early pregnancies, batwe itotela area family gukiria dia maisha yao gukurukira go support ndene ya affirmative. Nkiripotera Weru TV kumembe Bitawa Marion Karugi waki Kerendiunga ya Rwangi rwa migunda thirikari-ini ya kaunti ya Meru Nteresia Timao CC wa migunda Dr. Faith Mwende na arutite mukana kire akari maria mambirite gutumira migunda ya mwingi matithingatirite mitaratara iria ibaterie kiwatho nkuruki na ugite thirikari ya Governor Kawira Mwangaza iri na mubango wa kwaramia Timao ni kenda ikaraburia municipality ibaterie gwikara na shoketia gwata ugeni abiashara kuonjorithia taunini inu ni kenda kumiringa Kevin Kimathi hatariria. Ni kenda ukiria mishi mwanya na kuthia tawiti nambere maabisa ya kaunti ya Meru kuma ministry na ya miunda batongoretu minister wa ministry yithirikari no ya kaunti ya Meru Dr. Faith Mwende ibali ungirite mushiwa Timao kiri kuona witi nambere thoko na ya Timao iria itwikite municipality ruwaire rungamiri Dennis Mutembe kogoro goko nene mono tukoira tuthiongerie waziri wetu Dr. Faith na chief officer wetu Martin Giteje na director wetu wa Urban bejete nikenda bomba gutega planning ira bomba gututethia nacho mwaka juju jwa thirikari jo financial year je twamberetie nikenda tukomba gukura municipality Timao ndene mwaka juju na kinya bejete otega slums cheto nikenda bakomba kuona ora tumba utetheria antu beto bamukuri Kongoni Riverside Kairiri na kwa Joshua nikenda bakomba kwetha bakiona lisudi chiao nikenda tukomba kwetha tuki ukairia Timao municipality na njira chionde ira chikombeka. Minister Faith omwana maabisa bawe kiribuko ni ukiri na kuatila taunishu ukura na Rui Ruburu turiaja Timao gutega municipality yetu kana ira tuga it's the youngest municipality in Meru County gutega na kuona miundererio yenye thirikari na gutega also the informal settlements to our municipal manager auga nikenda tumba kuona uria tukomba gutethania na municipal manager wetu gutethia municipality ije ya Timao. Tuko na plan ya Timao ambaye ni approved ikakuwa signed into law na governor. Tunaomba ya kwamba wale wote wako na mapendeleo ya kufanya ujenzi, kufanya maendeleo katika manispaa ya Timao, mje kwetu tuwasiliane ndio tuhakikishe kila mahali tunapofanya maendeleo yoyote inakubalika, inaambatana na ile tunaita approved development plan ya Timao ndio tuweze kuendeleza Timao sawa sawa. Tungependa kuona Timao imepanda kwa kiwango ya juu zaidi. Na bunge bolito batitiete buri kuritamuka no muri tokiria ntu barabambirite kwithuka ithaka bya thirikari kiutata na watho mishine. Itoko toma onyo kiria ntu barabonde mundoro kumenya na enclosure mundene jo thirikari kana oreo jukite na njirerete agirite itoko mwera kinyoke ethero jukite inchinya imwe itoko koromba nete oge kinene ochoke munda juke thirikari no tunande tweku twejete ko reprocess miunda ya thirikari nikenda kamba gutumirika ura kubateri nikenda tukomba gwaka ofisi chieto tukoria municipality kwa hiyo tukoromba miunda ya thirikari ire nyakuriwi ikombe ochokwa na department eje committed kuhakikisha tuko protect ithaka beyond the thirikari then Timao municipality na bore in general nikenda tukomba kwetha tukora as a county. Tubau mbere mwaka juthira tugeka mibango ikenda tukomba ba list titles antu bethira ba ina list document ikenda mtu agiaka plot yake develop
akethe akimenya ara ku develop ikwawe no tirio akeyo chuno. Nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Hororo ungamirete urutibwira wa Mwenge Felix Kosgei na ugite ntukwete kurasha thirikari ekamberia kwagirithia makombe ma irio NCPB nikenda kwibanga tauntu wa maketha ariuga ona thirikari ni kwibanga kugura na nkinyagia kuongera mathaga ma kwigana makomi ya mbembe na gutigira ni kwigwa wega itikathuke iri njira ya gukabanira na yora na gutethereria kwendamia bei ya mutu nyuma ya ntuko ite kurasa. Serikali iko na mpango ya kusaidia mkulima. Sio fertilizer peke yake. Munaona hata Kenya Seed tuko na new management, tunataka wahakikisha ya kwamba mbegu ile inatoka huko ni mbegu ile sawa, mbegu ile itasaidia wakulima wapate mazao kwa njia ile inafaa, ili ukipata kwa njia inafaa bei iwe sawa, upate fertilizer na utunze mzuri, tunajua kwamba njaa itapotea. Ya pili, utapata pesa ile unaweza kujisaidia. And in fact, we can see the impact of the fertilizer subsidy that the government introduced early this year. We can see production, we can see the kind of yield that we are expecting, and we are very happy because I think in another 2 months, shortage of maize, shortage of food in this country will be a thing of the past. We are now focusing on post-harvest management, and therefore the government has rolled out a plan to ensure that National Cereals and Produce Board depots are repaired, rehabilitated, refurbished, so that it will be ready to receive this produce from the farmers. Secondly, we are going to repair and make sure all the dryers are working so that it will be easier for farmers to dry their maize and ensure that when they store their maize, they will store their maize knowing very well that it will not go to waste. Sukuru ya otea iria ishikiene Thaa Technical Training Institute iria iri nteresia mwanjati darakanithi iri na kagita gaka umuno ntuwa kwethirwo na aritwa mainge nkuruki ya mathaga maria mari namo kire sukuru inu kumba kwethirwa kugwatira arutwa maumonde akiaria mwarimu munene Peter Njoroge ariuga gutina nyomba cia kwigana cia kumama na nkinyagia ronchi ni thina inene kirimo akiuragia thirikari kumatethereria gwaka nyomba cia kumama nikenda maomba kuona wa kuraria arutwa nkuruki ya ngiri ciiri maria makweregirwo kuthungira sukuru ino ariwa sukuru ino ni gukura na njira enene munono ntu mwaka muthiru yari na arutwa 600 aki inde mwaka uyu ni makinyetie ngiri na 700. Samuel Gaishimaga tumenyithie ino. Mwanka muthiru college ya kiubundi ya Chuka Technical irairi nterechia mwanjati wadi ya Mariani yari na aritwa 600 gaki aranyuma ya college yenu kuretero murugamiri wa imbia aritwa bongerekete nkurukia maita mairi gukinyira aritwa ngiri 1,700 mabana kumania na ogu murugamiri wa college no Peter Njoroge Rubia ariuga ikugite ubatu bonene wa miako imwe yajo iri nyomba cha kimamo arakagita kaba muba aritwa balasimika kuthingendo cha kuraja mwanka thokoni ya kanwa wochwa nyomba cha ukombora. Tangu serikali ipatie vyuo vya ufundi umuhimu, kiwango cha wanafunzi ambao wanataka kusoma masomo haya ya kiufundi inaongezeka maradufu. Pande ya malazi kuna shida kidogo sababu tunategemea community watu watengeneze sehemu za malazi ama accommodation. Tungependa serikali ama wahisani ama viongozi waweze kutusaidia hata sengine tupate pia malazi ama accommodation ndani ya college. Rubia ariuga bari na obatu bwa library inene kumani na wongere kubububwa aritwa. Serikali ingeza kuongezea funding yake
tungeweza kufanya hata zaidi katika mambo ya marketing ili tufikie wanafunzi ama vijana na wasichana katika kila pembe ya Kenya. Nkuruki ariuga barabara iraithijaga college ino ni nthuku warenda bakuria kinyamara kingi kia wagi bwaruji. Hata ingawa tuko na maji ya Niwasco na ingine ya ambayo tunaita ni ya rural water, kwa idadi ya wanafunzi ambao tuko nao haya maji hayatoshi, na ndio tunajipanga na vile tunaweza pata wahisani kama ofisi ya governor ama ofisi ya MP ama idara ya maji waweze kutuchimbia kisima ama visima ili tujimudu katika hali ya maji, na kwa sababu tu hata tuko na somo la agriculture ama ukulima, tunaweza tukazidisha mambo haya kwa kunyunyizia maji. Warenda bakwirigira kiwango hiki kia aritwa kiongereka gukinya aritwa nkurukia ngiri chiri nyuma ya intake ya mweri wa kenda. Bareria atongoria amona anto bawendi bwega babatetheria kuthiria mathina mamu kenda kithomo ndeni ya college ino kithimbere bwega. Amona ugurubia na gucokeria thirikari nkatho nuntu bwa kwambiria mutaratara wa gutetheria aritwa ba college cha muthembojo kiri urei bwa bichi. Serikali imekuwa ikisaidia sana ili vijana wengi na wasichana waweze kusoma masomo haya. Malipo ni 56,000 na 420. Kati ya malipo haya ya karo, serikali inalipia 30,000, na wazazi ambao wako na shida zaidi ya kulipa karo, kuna ule mpango unaitwa HELB ambao wazazi wengi wanajua. Hata mwanafunzi ambaye amaliza darasa la 8 na amehitimu na hajaenda sekondari, hata yeye anaweza akapata hii pesa inaitwa HELB. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Gaishima. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Murungamiri munene kire sako ya yetu ne umiriti kubesha na mataro kire mugongo buria antu momba kwiguna kimbesha ukurukira sako ino na uriti antu kurutana kwigagira muthithu na mombe umbethe kurombo kuthungira kire skuru cia uteane kenda kugwata urutani urio kamombithia kwandika marimo mongwa muthiru murioki na raniritie na mutongoria uyo. Kuringana na bisa munene wa yetu sako Dennis Mwiti arigona ndika gitakaka antu babangi babiri kuthapakirumira muno mantu jege sako nontu ndicho chinoguni muno kire mu biashara wa nthi kiwa kagitaka sako ni chikukiria muno mu biashara wa nthi nontu nya muthithiro akwewa ate kuria na baiteri iguru antu bara mtatonya ambuge sako is the way to go na ndeta na ndiko na economy da tule tuge economy ni umi na nya banki jira interest rate cha kuromba choma 13 jeta 20%. Sako sturu waratu ratuire 1% per month na tutikwe baibirau nuntu sako nayo utonyere neku nuntu cia cia kuchivu ko sako amwena ku save muthio mwaka itobachoka iria kuoko ntobare agintu kita kwa dividends kile savings iria nkumwira yake na nno kuona oka buthitho ne kara gwika ngachoka nkongere dividends nginga muria lakini bakara na arage commercial bank transaction ira kiba kubiki inyo mwisho mwaka batebe tabare dividends kana gintu lakini baadhi mwisho mwaka na mwaka kila tu adhiria ta profit bagahire in terms of dividend na interest wango dorote kisako wa jinsako iyo no yomba kumutethia na ukinyanira nto na ndine no kugwamba chirango gira ingi chiringi 20 chiringi 30 chiringi 40 bango te office ona la ntore ne jeto ugile chiringi 50 etere to wa dena mbeje kunyangirie 10 umikiria lakini baadhi turenda kudiro no kuona chiringi 10 nguruke gwitika gitaka mtondo na buri gujito na gwika muthithu ne ndiko makane ne mbeche ngana nonto muthia ne kethwa chige utetheria kintu kira twita mabaki ne umire njana chiringi cia kungiri imwe wetore lunch ogura biro kugura kiutigaririe kyo twita mabaki chido je chiringi 10 chido chiringi 20 bejana kama chini geta kwa POS
wekera chiringi yaku 20 agutikira receipt mbechi gatonya account ine no ka receive message na ndi mbeche u tomba kuthora tukiona hii nyingi lakini mbuthora na milioni njire ontuko na niyo nkuga o mtu urothithia biashara nyekethwe nyi atia itu ikambejere tunaginye chiringi 10 kana 20 nyumene ikongereka amabubu denise ugite etisako nithirite na chukuri yotea akiromba aciari bara baingi betho bagigiana guku nikenda gutigira ni bakugunika no ndu mathomo yote akagita gaka niyo chenoguri ande rwangiru ntwana ana betu ibaguchwa kithomo ochwa chukuru na gote chukuru yenkubo ande ketu mturetere twarugura chukuru gutwa pamoja technical training college ekuthomithia mantu activate ugategera kinyanje nde thirikari ni gupam so much into the TVET colleges kana technical courses. Why? Kenya nandi tekonda muntu ugatega graduate baraba ko graduate thai ponde to go twetere thirikari ito andika kutena spaces yu na itioneka kila mpumbo vera mtu nabati kudwe na course yewe omba kujitira ngugiwe ngwa na gempa so that kenda batu to creators ba job not gwetera kuandikwa ino tunandi ugatega graduate baraba thomera white collar jobs injabari peterete kuandikwa lakini mwana oroko motivate nanguijia gwita nanguiri ona ni nyingi nandikira mpombo vera kaba batikuchwa uratumba ku create jobs tu kana ngugira tumba gwita iketho igitu nkiripotera Weru TV betamuthuri murioki Waindia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Ni wega nontoko na kanya kurumira nteto cietu cia muthenya wa omonthiri winkwendere utuku umwega mbitagwa Christine Wanjeru na mwananirio wetu mathithio ni Maureen Kome.